Aircraft Accident Investigation Bureau AAIB chuan voin khan preliminary report anti chhuaka thlawna engine pahnih dinglam le veilam ami chom tu fuel switch chu cut off position a awm ti atar lang khonkhom channela kan lo lo ma che chibai ule juni som pahnia Air India thlawna AI 171 Boeing 787 Dreamliner Ahmedabad Airport bula tla chuitu Aircraft Accident Investigation Bureau AAIB te chuan until mu chu masak tlemazong preliminary report chu voin khan anti chuaka thlawna engine pahnih dinglam le veilam ami chom tu fuel switch chu cut off position a awmani ti antar langa engine pahnih te chom tu fuel pek na switch chu run atangin cut off a second khat cardana da ve ani ti asoi hei UTC time dar riat le minute riat le second somli pahnih a thleng ani a thlawna tlak ma de ulok ti na ani chu heti lai hian thlawna hi not za somriat a chakin a thlok mek ani hetia engine pahnih chom tu fuel supply ti top ani hian thlawna chuan power a hlo ngal ani amai ro chu he report hian hetianga fuel switch ain off chan hi atar lang lem lova mishing pilot te thiam lo nge khol lam fel lo wang jok nge electronic lama thil dik lo awm jok ti hria chian alani lo ani he zona poimo tak chan na zong hian chui na hi kalpui zel ani thona tlak chan ni thei om ani lo ani ti an hriat to te investigation chuan weather condition khothat le chiat wang ani lo ti an hu chuaka boruak athianga thlipo analo ti an soi ani CCTV le thildang anzir chian na atangin savasut bat strike ani lo ti an fin fi aboka aircraft configuration chungchanga thlawna flap te chu thlok chuak tura set dan tur dik 5 degree a set ni in landing gears te po ani dan turang ani bok thlawna ri zong hi operation limit chunga omin ari dan tur airit ani lo ti atalang bok fuel thalowang ani theiangem ti zona chu airport fuel truck te atanga sample anlak atangin thil diklo a om lo ti finfi ania engine pahnih te po fuel cut off ani ma hian problem nei levin thatakin an function ti hriat ani bok ani pilot te thiam lo ani thei mayem hei hi hriat thei alan ri lo cockpit voice recording a pilot te in piak na atanga alan dan chuan pilot pakhat jok chuan ngatinge fuel switch off tin pakhat jok chu azota chu pilot pakhat jok chuan kati ani lo tin achang ani heta alan dan chuan pilot tu jok ma hian he fuel switch hi an off lo ve ti na ania ma se hrichiang lo emo ti pal thila wangin atu emo jok hian an off ani theina lai ero chu aum tho ome he thlona AI 171 a hian first officer Clive Kunder jok hi akhal tu pilot flying ania a senior jok captain Sumit Sabarwal chu low end pui tu pilot monitoring ani thung ani hei airlines industry shanga anti dan po ani fo ani he report hian pilot te in kara in biak na dang tarlan anei lova fuel switch in off chungchanga zona le chhana chau hi tar chu ani ri ani khoi pilot jok in nge zota atu jok nge achang tu ti po tarlan ani lem lo bok pilot te tan hian thlona hi chan ngai na ala omem pilot te hian thlona hi chan tumin an beviau ni chuan a hriata fuel switch in off atanga second som le som pali chungin fuel switch hi anon le in run position a anda le ngal ani engine 1 hi UTC time dariat minute riat le second som nga pania on ania engine number 2 hi dariat minute riat le second som nga paruka on ani vele bok ani engine pani te hian automatic restart sequence chu an tran ti hriat thei ania engine 1 hi ain recover mek ti hriat ania engine 2 po ain restart don mek ani amai ro chu expert dangten an lo soi to thin angin an thlona hi ala thlok niam em maya hetiang din hun atanga in chan chuak recover tur chuan hun awm lo ani thlona hi le atanga fit zaruk somni panga chawa sanga awm mana heng thlona ang tan hian engine restart a thlok pa ngai le thei tur hian minute engemaw zat angaya le atanga an la san lo em awang hian hun hian adai talo ani second somni poko chung lekin building chung azuk suta ani kha thlona hian problem dang awm sa rengem he thlona VT ANB a register hian maintenance record nei thaviawa
fuel control switch a harsat na emo chiat thu record sangni somni pathum atang khan anei lo shimshima danina phut inspection te ahun taka nei thin ni in he thlona hian thlo phalna airworthiness certificate anei ani amai ro chu kumsangni sompariat khan US Federal Aviation Administration chuan Special Airworthiness Information Bulletin SAIB number NM-18-33 ti chuakin heta hian Boeing thlona ho 787 series ho po telin heng thlona te hian fuel control switch locking mechanism a harsatna an nei ti atar langa heng switch control te hi lock thlapa da ani lo chuan vibration thil hnor emo khoipal emo wanga ti danglam mai thein aum ani ma se FAA te hian ti nge tur thupek chu lem lovin film khur deule enfia athat thu asoi chau ani hemi chungchanga hian Air India chuan endikna inspection akalpui lo ti hriat ani amai ro chu Air India chuan he thlona throttle control module hi kumsangni som pakwale kumsangni somni pathum te khan alo thlak to ti arikota ma se he hian fuel switch nen in kai hnuina anei lem lo ani India ram pilot ten engtin nge he report hi an ngai report a chu hnu lok hian India rama commercial pilot inzom khompol Airlines Pilots Association of India ALPA te chuan he report thutluk na hi tra anti lo thu antar langa he report hi alang tlangin achiang tok lowa affair tok lo bokani ti in an soya pilot ta thiam lo ang hoi zonga report aum hi anlung oi lo ani AAIB chuan hei hi preliminary report chau ania thilmu chu hi aladang lam thei ani ti asoya data sang le endik ngai te la khom zel alania chu investigation team ten uluk takin anla endikin anla zir chiang zel don ani anti Civil Aviation Minister Ram Mohan Naidu poin thutluk na siam tu chuan he investigation full report hi kan nga phot angai ani ti na soi ve bok report kim chang hi thlani khatnu emo area po achuak tura ngai ani video min lo thlir saka wagin kalome hun man do mule